adofo mo hwe Juu TV. Said ya make me so hwe Juu TV. But more than subscribe to your channel no. Like na share no we are one comment. Me see wo yes eye me day. E ma me more vim na ma me mora na boost me immune system no. Ama Juu dada hoden. E dia ye program foforo e dia bro. Me see ene program bi amaba enya sam ketewa o. Program na me ka kire mo no. I got my Jesus on. Hona my program na se na maba. E na maba hia me chair lady ba ko pe. Sweet 16 for. Ye chair lady ba ko pe. E na jamine ne ba ba twetwe nkomo kakra. Maame ye ma wakwa babo abajoli Juu TV so. Ye na. Me se wadaro mabo wudin na fei. Ye nko program no. Say na wote no na oba enso wahu ne say kan bibi ne nko. Me pa cho me de sister Agi ana Miss Agnes Aqua. And there ewo overcomers Bletchley enya sam kitwa kra. De bia mpanifo na na yedwen ye ho and there ye youth no. Ya dwen ye youth no ho. E ma ye youth no nya de ekoso wo dem ho nya de kitwa. Ye cheche wo mo nyama bebre. Ebi mo wo mo hwehwe adwuma. Ebi no mo da achen. Ye wo professionals bebre go dem. In fact ye me yakra wa ha. Nkwala no sometimes anyama bebechi o ma adwen so especially a youth no one more stress na yen so ye stress direction pen wo mu hia na nda ya mpanyefo ya kan ye ho aboma ye ba beboa ye ma no enu nti na ye wa ha na oba ezo ho ne sei enya de ketwa koyi papa nkwala na nya agi enti se omo ye program ni biemu a like next year omo ye program ni biemu a e di asem na obeka che unua ba otifia wantumi ama because na ye fin say ye nkwala nko but ba ye ho akuku damfo nkofo mu dimu e wase enti no say next time no ye bibisa e dia na wo beka che unua wo fia wantumi ama you emeka che me wo fie titu ye maamefo no ye ngani ye encourage ye ma no ye encourage wo ma wo ntumi ndu wo destination pese wo ko enti no sana antika no and then akuku damfo bebre egudan mu say next year nyame ya adoma in fact meka cham so wo pe bebi kese say yenya ne kese pa na youth no obia sa afa youth no so ba maamefo no so mra because ye the 2 hours to ho no mo e ma nkola no e de ye maamefo ne professionals na ade na edidi nkomo esunsua nyama bebre intene sa na meka nyame ya adoma ment ne fi bomodin na bra de umba ne china form bra untumi ba so mankola na bra bo unua amane unua maamefo no papafo no no mo encourage emma no no mo nyina meka ye ho na yenye baako na yemboa ye youth no. Okay. We dey asem baby so fa program we say ho program for then so me pese o kan ho asem kakra. 25th year ebe ya me amenu be ma ben ba kope no size or na dofo almost you mo kofa daughters and glorious Jesus any Esther Smith any akuku dambi omo kan omo ho ede omo aba UK ha say e wo Dominion Center mate say yes meeting Keynes for so behind bars kra je say enya sem kitwa no me pese no so ka ho bibi kakra na manfo ho na so bi so ye interested so obekwa obehu say say yetimi ye de bus bekodia that means enya de a obebre say de etie no nti eno so ka ho bibi kira do nyame sharp say na wo kan no kre daughters of glorious Jesus Esther Smith and Emmanuel Smith nyame ya aduma Dominion Center on the 25th April ya Milton Keynes ya bida amache bae no ya de koba ya de coach koba ye sana we so ye hye sana antika no me ba jo amache de se o ye nana onti fa nana ka ho me problem bia me pa cho yo nana me over ba ko nana mache de nana me bu me mo so nana me bu me mo fa ko chebe yanko yo nti me pa mo cho nyame ya adoma ye high coach coach na £20 both in and out at the year corner via na sa de yaba occasion na kasa de £30 your friend is I know your ticket no na obomodin na o contact me sister Agi mo share Milton Keynes platform so nyina obemu sa advert no e wo ho o contact me na pesa okobia bomodin na frame me o frame me ametumi nya ticket no bia ma na coach no so e kwan wo ho enye ma
bomodi na contact ye so man yenya nipa no dodo a be den say betumi afa coach no so far no ye mu a yenya no enye bad nti mo bomodi na mo frɛ me ana say ukọ na ukotwa ewo friend say ever brighter we are with the frɛ me says that give me track me ticket to be patrol let me pese me join the coach no remember e be den be bomodi na ya space amount na ya kwa ko him handkerchief ya ko da nyame ase na tambe na offense e bus ne betu me patcho me hwa program na be start be 6:56 anyumre nti etumi 2:04 enye bad anything between 3 and 4 enye bad okay. Nti embo 6 ne wo kama ne akopa baby kama tena yie ne ye di handkerchief ye ko him ne fefefe diluju beba life obetwa ye fefefe sa what yes nti no ment na fie ahode ne wo ho no mo abra na be wo so ho sa nyame hwan nyina okay and empese wo ka bibi che wo chia wadofo Milton Keynes for 316 for uko for obia onim ne bia chia no na afi yenko me pache yo ne dikan me chia me ma me getu nyaako owo me nyame ensha pa na me chia the whole Milton Keynes this agide me just say ebusuan ni nyina ye ba me sa adofo ne doso nti me ka na maka MK community me chia mu nyina na me say chia me ko ma super sweet 16 sa nyame engusu enhwera ye nyina wodofefa de bia yegusu eden ye yidi kyerɛ ye ho ene Americans ekuofo nyina businesses nyina just say nyame enhwera ye nyina me kyerɛ obia me damase yo wo bibia obeka ma misa wa obetimaka say yo the meka say Milton Keynes Ghanaian community e wa ha say pa ekuo ne dɔɔso sa na abrochi de ye maame ne papa ye baako nti mu bebre de mu agija ye de ye ho agija Ghana fo ye ho ye ahonte nso no bibia ni a Ghana fo na ne be den ye beba bomodin na se ekuo bi na ode ho be join a eye asori bi na ode ho be join a eye won join kura na se ebusua bi a bomodin na fa ntoma abo ebusua bi a so be ya daachi bibia ni a san ye maame ne papa ye baako ne ye den ye nyina ba be bom ne abe den ya ba be boa na edi elije ene odo nti sa na edi odo so tena community no no bibia ni e ba na grow say birthday o yi o chese Christian no chese ye bom koma na ye fe ye ngusu enya saa ye ngusu nche doma ye ho saa onua ye obone a fa bone na eden fa che no friend na ka kire no saa wanka onim na chese ye ngusu fa odo na ye de entra wo ha so amentia onua na so bebre na na obesre so na o ma pretende ni nyina ho hia ye nyina ye fa yakoma mi fitaa fa nante na nyame a wo soro no ono pe ene betumi ayede esiraye me de obi ase yo ane na Juu TV ahaya Juu ba ko ene edi ubesie bomodi subscribe to your channel no me say like subscribe why o subscribe undu eske o e free ti bomodi na subscribe bye.